Zastava simbolizuje zemlju. Istorijski zastave potiču od vojnih standarda, koje su se koristile kao znak na borbenom polju. Praksa isticanja zastave koja predstavlja zemlju i izvan je konteksta ratovanja je počela početkom 17. veka. Većina evropskih zemalja je usvojila svoje zastave tokom 19. i početkom 20. veka, na osnovu starijih srednjevekovnih ratnih zastava. Ja ću vam danas govoriti o najstarijim sačuvanim podacima i bojama srpske zastave. Ovi podaci se odnose na steg, to je zastavu kralja Vladislava, sina Stefana Prvovenčanog i unuka Stefana Nemanje, o svetorodnoj dinastiji Nemanjić i svim vladarima iz nje možete pogledati videe na našem kanalu ukoliko niste. Prema jednom dubrovačkom dokumentu iz 1281. godine, koji sadrži opis dragocenosti i predmeta koje su u trezoru u Dubrovniku ostavili na čuvanje sin kralja Vladislava, župan Desa, i udovica kralja Vladislava, kraljica Beloslava, zastava je bila od crvene i plave svile. Mileševu i dvor srpskog kralja Vladislava, kraljeva blaga i državna znamenja napustila su kada je Vladislav bio prinuđen da prizna svog brata Uroša za kralja, a on otišao u Zetu i nedugo potom preminuo. Ove dragocenosti Vladislavljeva udovica, kraljica Beloslava, predala je na čuvanje Dubrovačkom arhivu. Bile su tu ikone optočene zlatom i srebrom i evanđelja, skupoceni vez, srebrne i zlatne ripide, odore i srpska zastava. Ovaj popis dragocenosti jasno ukazuje da je zastava imala veliku bitnost, upravo zato što je predata na čuvanje sa ostalim relikvijama, takođe bitnim za srpsku državu. Osim boje i svilene tkanine, u dubrovačkim spisima nema detalja o ovoj zastavi, ali taj crveno-plavi steg bojom je iskazivao vekovne ideale srpskog naroda. Oni će postati i simboli vidovdanske etike. Crvena je označavala odbranu slobode, a plava odbranu pravde. O daljoj sudbini ove zastave ne zna se baš mnogo. One se pominje još jednom, 1281. godine, kada je sin kralja Vladislava, župan Desa, poslao delegaciju iz Kotora za Dubrovnik, da iz tamošnje blagajne vrate kraljeve i kraljičine dragocenosti. Na spisku tih preuzetih stvari bila je i svilena crveno-plava zastava. Klasičan oblik stare srpske zastave, kakav narod spominje u narodnim pesmama, je krstaš barjak. To je zastava koja na sebi ima krst i preko zastave predstavlja znamenje časnog krsta gospodnjeg. Krst je simbol rađanja i umiranja i on zauzima centralno mesto. U potonjim vekovima, kada se srpski narod nalazio pod okupacijom neprijatelja, sećanje na staru srpsku zastavu, na staru slavu i državu je sačuvano između ostalog i u prikazima zastava. Primera radi, u srpskim ustancima zastave su bile crvene i plave ili samo crvene. Današnja srpska zastava je ozvaničena Sretenjskim ustavom i uz crvenu i plavu ima i belu boju, ali to je već priča za neki drugi video.